Znači, ajmo svi s druge ove zapadne strane šatora napraviti jedan špalir cijelom dužinom ove utrke. Znači, od šatora do one ruke gdje piše start, to neće biti start, to će biti okret. Znači, trči se do te ruke i natrag. Ovo ti imam u autu i imam ti, nisam stigao još do vikendice po onu robu. Dobar dan, recite nešto za TV Štenaru. TV Štenaru? Da. Nešto. Dobro si rekao. Ok, evo startat ćemo na 3, 2, 1. Ajmo, spremni, 3, 2, 1, start! I normalno za svakog medalja i nakon utrke, djeca koja su sad istrčala ovu utrku, oni će dijeliti medalje finišerima na 21 km.